ita, isagot mi kada kayo ti istorya anapaulwan. Hold Uppers! Tampok kitang aldaw, dito'y drama tayo. Alipogpog! Ay, mayat dito yan. Numayat kunam, di mayat atalagan apong. Aguray ka. Awan mo tayo gayem mo dito'y bulsakon. Nikiliit, Wan, ay naiwagat kon sa. bayan nyo latan no naiwagat yo, apong. San abale, tas saan amayaw awan dayjay. Masurutan na tangata. Napigsa tiradar dayjay, apong. Makasurot dito'y no kayat na. Agyabanak. Uray rugak-rugak kayat yugayam. Ay na, mayatad da ito. Itadalinong apagidaan. Ngam tayo agilad kami iti kanag. Saan kayo asingiran iti abang? Ngam adda kayat kung aramiden yo. Anya da ita? Adu, ti agtatakaw ditoy. Adda pa'y grupo dagiti ubing asumreklatan iti balay ko no iti rabi eh. Ket kanenda amin natiddak nga innapoy. Kat, ita. Anya ti kunam nga ramidan mi. Awan mo't ti mayat nga agyan ditoy. Napyala kuma kadkaduak. Ken napyala kuma nga isu ti pagdiskitaran dagiti rawet. Isu nga tangay kayat yo. Saan kayo nasingiran? Ngam kitde, da kayo ti gwardya. Ha? Uray lakay kan kapsat. Patsya kakabala masarang tendag iti luko ditoy. Ken uray day takadom abarito. Uray kasla saloy iti panagkita ket amok nga damot latta maaramidan na. Ano ti mahamidan ti apok? Ala, makamu kayo nga ron ditoy, Agyan kayo aginggat kay kayat yo. Naggasatan. Libre pa iti pagyanan mi, iti apok. Sa amin nga agabang. Addan mayat nga agyan iti rugak abarong-barong apapaabangan ni Bakit Tilay. Nasaya Addamat lakarubatan. May saala kay kan barito kuna ni Bakit Tilay. Ngam idi nakita saan mat abarito. Baron. Balagan ka mali. Oh, apay abalagan nak ngay tikloy. Di nak manawagan iti tikloy. Jak kayat day tabiringas mo kanyak. Sige. Tek lang arod. Day ta tipod no anagan mo. Saan ka di? Wan, ngamadi. Awagan naklangan iti tiklo. Lalaki da ito'y ko namsa. Lalaki ka no. Sige. Mayata kon lalaki ka. Agkab-kab balay tangaminang. Nasaya at launay, no agyan di tandag iti ibagbagam. Adda karo ba tayon? Ngam, di ka agpaspaseksi ha? Pagan ano ka paseksyan day di alakay ngay? Di ka duwa na ti kunak. Kinunam abaro. Ay, barito ka no. Rinabak kalaang tiklo. Anya ti panggadan yo. Awan. Kasano nga ti panagbiag yo noon mo't panggadan yo. Nadan to. Ay, mas dawak ka na kayo. Anya ti pagsidaawam. Ay, wun gaya manyat nagan mo. Imbagak mo't kada kayon. Hindi mo imbagbaga. Damagan ka ayan o imbagamon. Awagan nak iti Tilay marapukaw. Tilay marapukaw. Mayat mat gayam tinagan mo. Tilay marapukaw. Tilay ti awag mo kanyak. Marapukaw ti apelyedok. Sige. Basta saan ka nga agpukaw, mayat lata. Kamadon nyo! Kamadon nyo! Ay, apo, adamanin matay. Aglimang kakabsat. Amangan mo si Kati unahan dapat tayo. Kasta dito'y amalakay. Ngam di ka madanagan, tas sanda ka nga iraman. Iti day ta akalakay mo, sanda ka nakatalo. Katalo? Amuda saan mo idan a kompetensyaan iti diskarte da. Sa bagay. Anyat gaway ko nga iti panagkunada. Saan dalang mo? Adda pala baulyo ay ang agkil ka, amalakay.
Awanan tawan mo't kilga. Nasayat Sanda kayo nga iramraman akabilan dagiti barkada. Ang maisarong ditoy. Gapu talakay kayon. Iso nga giyaman kayo. Talakay kayon. Hoy! Oh! Shock! Ha? Apay nga itududunak. Di kag siga-siga dito No di mo kahit nga itatanas mitadayaw mo. Tapno di kayag balin na bakla. Baybayan daklang. At damat barkada mga kabaw. Sakti ko na mga kabaw. Baro. Wan! Paano tawan mo? Maglubinta ako na. Apay. Di ka matanagan. Excuse ka. Ngam day talakyan ti balagak. Mumunti mapasamakan ka. Nukumarit ka. At dadan iti igit ti dakkel a kalsada. Agpadaan dan iti ibagbagada asan na benda. Kompleto ti armas da. Ngam siya. Palsuot lang na ito'y siningdanak nga insaglay ko. Ada ti sumungan. Ada ti pas. At dan di dakkel alugan asumungad. Para! Para! Aglugan da nga ta. Di kaya kikis! Dakasan! Arayakot na iti tao! Ala! Irwari amin na kwarta! Alahas! Kan amin na napapatag apanag kadagiti bagyo! Saan? Kasyan na kami. Saan ka? Kakadwa! Kolektahan tayo amin a kwarta kan alahas da! Uy! Itanda! Ha? Abay! Asino ka, ha? Isartan nyo dayta, no tiyo kaya't apalsuutan kayo! Ha? Boss, ang bagtit na ito! Baybayan nyo dito bagtit! Agkolekta kayon kadagiti irwarda a kwarta kan alahas tapno makapanaw kayon! Itandak ko nakmad! Nita! Ati mata! Napalsita ka! Nanay ka! Palsuot na dayta! Saan na palsiit? Ah! Itandak! Ati matak, boss! Salbag kayo! Darasin nyo kakadwa! Babal tayo! Ano ikaw? Huwag tayo! Kakadwa! Batayan nyo amin idan! Tataraydan! Intarayda dagiti inagaw da akwarta ken alahas dagiti tao. Di kay madanagan! Maisubliti intarayda akwartayo! Agyan kayo lang dito, itasurutek ida! Katlo na kadayunan! Minot, sa maysa! Anyat gaway na itapalsuot mo ngay marok! Urayan dak ditoy! Inak agawan dagiti intarayda! Kitaan tayo mo na may sige na magbeso. Kasapulan ti pardas ken pigsa tapno makamakam ko dagijay. Darasin nyo! At amang kamkamot kada tayo! Tumpak tayon di tamanhol! Darasin nyo! Surutan dak! Bumaba tayon dito manhol! Magnatan ti timburnal! Tapno awanan ti makakita kada tayo! Makigtot da kita, apaman a makita dak ditoy. Rumwarda iti ungto timburnal. Darasin nyo kakado! Lumor kayo niti yung tutimburnal! Ayos! Kado! Dagitadan. Sino ka? Apay ang tatilangam! Itadyo aming kanyak dagiti linaon ti bakbakyo. Sino ka? No saan nyo akayat ti masaktan? Sino ka kulak? Sino ka? Sino ka? Siyak ni Prinsipe Agilos. Sipi ka no! Agbalan sa deta kakadwa! Daya Prinsipe di Sala ka po taragbato kay tigas na bato ti prinsipe! Kat kabutang dakan! Nagsubli ti bala! Ti sakak tinapuntan! Pagbalun nyo! Sige ba? Lumabang kayo kakadwa! Ay ka ditoy! Dahil ito'y kadwayo ang natiliw ko ti uwasawas ko amang pugipog kada kayo! Napadata aminan iti daga dagiti kakadwam, si katao.
Kinabalamida! Ala, kuliktam amin dagiti imat da. Kat sumurot ka kanyak. Sana ka makapagna! Di ka nagpambar. Damgis laang tinatirwan iti sakam. Aggaraw kan. Alam amin dagiti imat da. Kat awitan. Ta sumurot ka kanyak. Asus, nagaduti na biktima ti hold up. Apay kakapsat, anyat na pasamak. Ururayan mi dyan ang tulong ka da kami! Wan, kasta nga paiso. Asino? Di may amamaw! Ne, itaman pa'y nga da tumulong. Sigod ang mabaybay-anon dagiti mabikbiktima ditoy. Uray dagiti pulis ko na ba? Man ti umay umarayat no adag paarayat dito. Kita nyo ti sumungad. Day, Asino day ta sarsarunon na? Aha, kaya't ka di asawan day ta. Kat day ta lalaki adugdug sulan na ti hold upper. ay hindi ka ti hold up. Isa day tan. Anya? Bukit ito taong tabi! Sa dalaw! Ston! Ston! Kulang na! Tapusan ko na naka-hold up! Ala, sardeng nyo daytan. Kasi matay ta pa dayo a tao. Kasya pa ila day ta? Sardeng yun. Patay Sige, patayin yan! Sardeng nyo daytan. Patay na yun. Ikarig, nagbalbaliw akon. Iso ko naklangan ka dagiti pulis. Iso ko nakiti otoridad. Ulay mabalod akon aging gatong palbiag. Talaga pa'y balod na ka. Matusa ka. Adda pagpatinggaan ti tunggal aramid adakes. Bueno gagayem, ditan tinagpatinggaan ti seryeta yu ita iti pannakiga sanggasat ti mortal a hero. Dito'y drama tayo. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kan iti direksyon Kirby Riliera. Musika Jun Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipugpog!